Om Swastiastu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan kembali fokus dengan aksara Balinya, ya. Dan mohon maaf suara beliau. Dan beliau kembali dibantu oleh Mok Komang Ayu Pawanti. Dan surut-surut tiang aturang bakti majeng ring ida yang pramekawi matur suksema napi sampun gapicang sandang pangan miwah rejeki. Titiang jat makeliwat nambat nebas kalintang ampurayang yening wentan iwan wanta sembah bakti tulus ring dasar hati nunas tuntunan lan nunas pemargi. Ampuraya, ampuraya, tiang jatma nambat kelintang mogi sida ngalanang suwadharma dados manusa maguna di gumine. Iwang pemargi nunasi carida yang pramekawi mangda nonton ring segala niskala. Titiang jat makeliwat nambat nebas kelintang ampurayang yening wenten iwan wanta sembah bakti tulus ring dasar hati nunas tuntunan lan nunas pemargi. Ampurayang, ampurayang, tiang jatma nambat kelintang mogi sida nyalanang suwadharma dados manusa maguna di gumine. Yening wentan iwang pemargi nunasi carida yang pramekawi mangda nonton ring segala niskala.